ovo nije samo stan, ovo je lokacija koju ljudi traže godinama. Trnje, Avenija Marina Držića, prometno povezana, živa, ali funkcionalna lokacija. Tu si blizu svega, posla, tramvaja, parka, grada. I zato ovdje stanovi ne stoje dugo, a sad stan. Nalazi se u visokom prizemlju zgrade građene 1956. Ima 66 kvadrata, dvosoban je, ali vrlo lako može postati trosoban. Sastoji se od hodnika, prostranog dnevnog boravka, velike spavaće sobe, kuhinje, kupaonice, blagovaonice i lođe. Stan je kompletno adaptiran 2016. uključujući sve instalacije tako da je odmah spreman za useljenje bez dodatnih velikih ulaganja. Grijanje je na toplanu, zgrada ima lift, video portafon, protuprovalna vrata, a javni naplatni parking nalazi se ispred zgrade. Cijena ovog stana je 298.000 eura. Ako ti se stan svidio, javi mi se za više informacija. Čujemo se!